o say yen sha kwala no kwan on fa so na da chi waye den wan free mu na mo wan kase ye mbu akwala no ma ye hu moja e won ho anse ye hu se the Bible mu nsam no ye adwuma abayo wanya 20 years ni penny fie so atese wone bone bra ne papa de na akoto adwuma hairdresser adwuma na papa wa akomayare ya de na odo ba akoto hairdresser adwuma ai wo akomayare anaso wo ba no wone ne ye ana ano de sa na nkofo bisa message odo comment beba na Attention TV4 ya kama na san a subscribe aba ye channel no so na aye kama abayo esu adwuma e wo twufu pras na abayo ni nkyire ma ye bo pin ni di nkomo no wo say sada no omo ye ayofro ho adwuma mo say esi anso ye ayofro na ayofro made nkodi na chi no ekeka ko 12 ebi kra fa 25 na ebi fra 4000 no omo nyina omo na ye ni ti no emo mo ni ayofro ba na kasa enu nti sada na ese lateness kakra be mu a ebre wo so di coffee no wontumi anko okodu fie na it's about 12 o'clock yeah about 12 okodu fie na padlock foforo edane dem mu na wo gina bontia chenti o fa padlock ebudan room na opapa eba den mu a wo de wire electricity wire kakra ka ye gu ayisui wo bia wo hye ne dem ba bi no wo twen ye ne de akwala do so pon papa de wire na tete ne honam de se ne awukita sekan a wodi twetwa nipa ha say no aposifo nsa eso papa mu na chese sesi ano ewuntumi mfa mbra na nhye wonsa se akola ne obantu bu na ku no aposifo abefa no ne papa yi edi no nwenwenwen because wase akola ne life wa damage ne life enje 4 pm ma yentie mba padlock no eda ho no papa ne ba ye birim no ma chese abofa na prepra ene se ye chi papa no make us say posi for A2 asem no ho anamo se wabo ne ba ne sa no na Shadrack yam akwaba back of me too Shadrack gano wase okọ he 1 am no oba no ana otu kakra back of 1 2 na yeni ni din komo no na sema okan ye ni se oyobi a osun adwuma osun oye hairdresser ni atese akwada afi na osun adwuma na wo trese edubrese na aya na nkofo e de adwuma bre wo mo pa na enro asei de a esi ye no na trese maami bia wono no wo ba be ye wedding na trese odi ni ti e de bre wo mo e so mo nya hu adwuma eno achi no eye ema o mo be di na chi na e wo wedding na si nyina no o mo nyina chi baaye e de o mo nyina baaye enti nam so amadwuma na o mo ye no o mo cheye enti egbanadwo donko apa ho kra ansa na wotumi afi adwuma makofie okodu ye no na padlock a eda ne papa edan mu edan sa edan kra chese wo mu nyina fm edeko baabi a obia eda okodu ona chese padlock ne yasesa eno ena chese obo anan de ko ne papa ho ewo baabi a ne store wo ne papa ne so ye drinking sport operator ena chese okoko bisa ne se on man safoa na wontumi enkofie okoya ne papa se adinti na wachesa na bebu fiba no won sign ko hono mo na won konkoda ewo ho enam sma ne friend madam se nka be ya ne madam no enka bi emfama no ifi se papa na adwe ye ne se e bia wanya nka nchime bi obabi ene wakɔhye hono mo akuti na gedemu afi na wo ba fie enam so ema maame no e mo ye hairdresser maame no e mo a okache akwala ne se akwala ne friend ne se wa no mo na mane se sei no bedu fie no ni papa eka akra ni se na wagina bonten ache e ma che se no me nsakra abo ekobo no nan na nikum onyare ye nte nam so e ma ono ankasa e fa abuba na che se padlock e da gate ni mu no wodi bubu nu na che se okoye ekokodaye woda ho ahu ya ne se ni papa ba se adinti e na waba be da dem ho no mu nti ni won sori mpie e na wode belt di si ni so ho no mu a akoda no de nani hu hancho edwane ye kokope baabi ekokodaye eno achi ade achi ana che se wakai se ne bag ya wodi ekoye no esidem okwakoyi okoya na che se sika wodi fi adwuma e baaye no enhim ni mobile phone so a enhim eno ena kwara ba kwa na odedem woka che ne se ne papa na aba bibie bag ni mu eyi sa ne ma na de afiri mu okoko bi sa ne papa se no kre mia na meyi sika no eni mobile phone no se wankwa nkoto padlock na wase no no amfa ma metum dia eni me nu mienu e wa ha no eno nam so makasakasa esi wo mo ntemu a wochese wo butu table bi so e wo anim ho no mo hu ye ne se ni papa akofa eye electrical cable we bukam ena ni odisi ne so a
Brakofi o hwe seni akoda na chi apapai ene ne nan ho de sre ho asi adwudwa na enya asem ketwa girl ya the screen is here Brakofi ono a ne ho apapai seni we pra no Brakofi we pra no kra ne ho apapai o hwe ne sisi achi baby a unhu ne clear baby a na hwene yeah de ba na chi baby a ne spinal cord ne wo no apapai kra ma chese emoja enwunu akwada no and I'm so Emma me no kasa ye wie ya ebra angel yedi kan boss so ewo ewia news ne so no pe na posifo wotufu pra so etimi abom modin a papa ye friend say na mo a wo ye drinking sport operator wotufu pra so aposifo etimi akwa no akwada no so etimi akwa aposifo aso ye akwa official complaint ma me no kasa o mama medical form say onfanko hospital na enu echi na aposifo to aso aye nhwehwenu ewo ho hey papa no we twa kakra na so oye adwuma o drinking spot ya ni papa ni di nkomo no wono ni ntremu a wode maaye ene se akoda ne ba ho no mu no emfa hu se na adwuma efo wo ho no mu no woni ni yi nsem ano na de hye no kra ne se akoda ni butu table no so e na wo twe no chill enti se atwe na wode twe no eno na yi na bufu a wono kofa sa cable no a wode eba be hwe no o chese ne wontwa bi na nani da ho pa na onim de wo ye eno ina eni amanebo a otumi ede maye ebo tiga na se de baby ode toma begu ni nyina apapa yo rago film pempren de enya de obetumi agu toma kofim se bia ni kro no betumi awu na ne boy ate de ye nini din komo no wose wa fra abrante na abona mane ewom se enye ne ho no mu na okoye nenso no wa abona mane sese na ne papa e dia no ye kire nkola ne kwan ye nkire se ye nkum makra